Lods, kinsay luoy, ang nangutang o ang nagpautang? Kini, daghang kayong wa masayod aning sitwasyon na. Ang pinakaluoy yun, kanang nangutang. Dili na sila basta-basta makalakaw-lakaw bisan asa, oy. Peligro kay na ilang kinabuhi. Dili po na sila pwede nga makapundo sa ilang balay lang. Kay basig ang haon sa ilang giutangan. Og kini, kanang mga nangutang, daghan kay nag mga sakit. Kada adlaw ka maningil. Kada adlaw na laylahig sakit. Karong adlaw moingon nag ihilantan ko dili ko kalakaw. Pagkasunod adlaw ana, iklibanga gyud ko. Pagkasunod adlaw na pod moingon na po nag gi-migraine ko dili ko pwede matubang og kini mga bisita. Pagkasunod adlaw ana moingon magpa-check up ko sa center. Pagkasunod adlaw na pod magpa-check up na pod sa doktor. Sa sunod ana magpa-check up ko